Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сахабалардан бірөөсі келеді даған айтады: "Я Расулаллах" дейді да, "Сіз пайғамбарыбыз дуа қылған учурда өте қысқа нусқа дуа қылады эле. Узун дуаны кылбайт эле пайғамбарыбыз. Ошо дуа кылганда сахабалардан бірөөсі келип сурайт: "Я Расулаллах" дейді да, "Сіз кылган дуаларды жаттай албай калдык" дейді. "Сіз кылган дуаны да кылайлы, бирок жаттай албай жатабыз" дегенде, Hazreti Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Анда мен силерге менин дуамдын бардыгы ичинде камтылган бир дуаны айтайынбы" дейт. Расулуллахтын пайгамбарлык убактысын ичинде кандай дуа кылган болсо, ошонун бардыгы ичинде бар болгон бир дуаны айтайынбы дейт силерге. Сахабалар сүйүнөт: "Я Расулаллах, ошондой дуа барбы" дейт. "Ооба, бар. Айткыңыз, Я Расулаллах" дегенде пайгамбар бул дуаны окуйт. Алла Таала иншалла береке берсин. Биз да бул дуаны кылган бололу иншалла. Эмне дейт пайгамбарыбыз? "Аллахумма инна нас'алука мин хайри ма са'алака минху набиюка Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, ва на'удhu бика мин шарри ма ста'адака минху набиюка Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллям, ва антал муста'ану ва алейкал балагу ва ла хаула ва ла куввата илля билла". Кыска карасаңыздар. Амин, амин, амин. Кыска. Манisi эмне? Аллахумма, ey Rabbim, inna nes'aluka, biz senden surayız, min hayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka, senin paygambarın kaysı jakşılıktardı senden suragan bolsun, dal özü jakşılıkta biz de senden surayız deydi. Ey Rabbim, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайсы жамандыктардан сага пана тилеген болсо, ошол жамандыктардан сенден пана тилейбиз я Раббал алемин деп сурагыла дейт. Жардам берүүчү сенсиң я Раббал алемин. Эки дүйнөдө биздин жүрөктөрүбүздөгү жакшы максаттарга жеткирүүчү сенсиң я Раббал алемин. Ибадаттарга күч кубат берүүчү сенсиң я Раббал алемин деп дуа кылгыла дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ар бирөөбүз бул буланы жаттап туруп пайгамбарыбыздын дуасына эмне кылалы? Дуасына кошулган бололу иншалла туугандар. Демек, ошончолук маанилүү болгон бир нерсе болду туугандар.